Kei aku piki ko tuku nau mai, hoki mai anō, and welcome back to Marae. This weekend, thousands gathered at Uepōhatu in Ruatorea to celebrate the investiture of Sir Selwyn Parata by Dame Cindy Kiro. Me ki pēnei, ko te whakawhiwhinga ōna ki te tohu tā. The Ngāti Porou, a Ngaitahu stalwart, has been in the service of his iwi for over 5 decades, and iwi and dignitaries from around the motu turned out to honour him. E te iho rei. Ka whakawhiwhia ki te tohu tā o Aotearoa. Tā Herewini Parata o Tūranganui a Kiwa, o ana mahi mā te iwi Māori. Tā Herewini Parata Ngāti Porou Ngaitahu. Te hea mana o te rūnanga o Ngāti Porou mai i te tau 2014. Te hea mana o te matatini mai i te tau 2008, me te hea mana o te piohopatanga o Aotearoa mai i te tau 2014. He kaitiaki a tā Herewini no te rūnanga nui o Ngāti Porou mai i te tau 1987. A me tōna whare hou te rūnanga nui o Ngāti Porou mai i te tau 2012. I noho ia hei hea mana tuarua, hei hea mana hoki. He mema ia no te haiata i mua. Nā rātau i whakatau ngā kare me tiriti o Waitangi a Ngāti Porou. Ā, i whakamanahia tēnei e te Ngāti Porou Claims Settlement Act 2012. Nāna i arahi ngā whakariterite o waenga i a Ngāti Porou me te karauna. Ā, ka hua mai ko te ture o ngā rohe moana o ngā hapu o Ngāti Porou 2019. Ko ia te hea mana o te poari o te matatini. E whakahaere nei i ngā whakataitai kapahaka a motu i ia ruatau. Ko i nei tētahi o ngā tino hui ahurea o Aotearoa. Tētahi hui ahurea iwi take nui o te ao.
Lawe neha e hoa mā, ka mau te wehi, Ngāti Porou. Ahead of his investiture, Sir Selwyn sat down with Irena Smith to reflect on his life. These are edited highlights from their kōrero. The full version will be available online next week. Ko te reo e waro ana ki aku taringa I ngā wāheo katoa o Ruatorea. Te tiriti, I roto I te hāpori, I runga I ngā marae, I roto I te pāpala kāuta, ko te reo ake o Ngāti Porou. Ka haere I runga I te tiriti ka mōhio, ngā tāngata katoa, o roto te tiriti o Ruatorea. He nui ngā kaipāki, ngā pihini I roto Ruatorea. Haruru ana te tāone o Ruatorea I te tangata ko te mahi ahu whenua I runga I ngā pāmu I tīmata mai te mahi paurākau ngā here I e rā wā. Ko ngā kaupapa mai I āpirana ngata me tēnā reanga tangata kei te haere tonu I roto I Ngāti Porou, whaia te mātauranga, tiakina wātātau tamariki mokopuna, whakahonore I ngā mātua I ngā tīpuna, rokohanga I te wā I tipu ana au ko te kupapa he kura mahita I te kura o ngata. Ko te kumama I hau atu I roto I te mahi a te play center I e rāwa. Ko ia me te tipuna neni mana rangi ngā wāhine I kai ngākau te tiaki te whakaako ngā kōhunga. Ko aku tīpuna he iwi poi iau. Ki te I rātau etahi āhuatanga I roto I au, nā reira whāngai I rātau ngā kōrero, ngā tikanga, ngā waiata, pērā noa au ka karata ki a rātau kaupapa, nā reira ahua pēnei te sponge nei, ko a rātau ahua hea rātau kōrero, ka tau mai ki roto I au. Koe tēnei e kawea nei mai I au I taua wā, ki tēnei wā. Nā, ka tonua koe ki te kura o tipene. Nā wai koe tonua ki reira, hea ai. Nōku te whakaro ki haere au ki tipene. Hoi anō I te kāreti o ngata ka mea tau I te mutunga o te tau ko tahi mano I warau whitu tekau mātoru. Ka mea tau ki taku pāpa o kore au pirangi te noho hihi ana te haere waike. Ka mea mai taku pāpa, hei te pai, haere mahau. Anyway, ka haere au ki tipene. Tatu atu ki tipene. Ka make reo I te kāinga o taku pāpa ko Blackie Pohatu rao ko Auntie Nancy. I te mahi rāua I reira I taua wā. Pātoto I te tatau o te tūmuaki. Ko Joe Lewis te tūmuaki o tipene I te rāua. Ko tana pāta I tuatahi ki au e hia te o taumaha. A whakautu atu ki aia. Ko te he wāhi o te timo futupolo te mea pai ki a koe. Ka mea tau ki aia pai ki au e huka. And then ka mea mai hoi anō tikine o te weke haere koe ki roto I te whare o pōmare. Ka noho atau ki te whare o pōmare I reira tūtaki au. Ki aku hoa, aku whanaunga e tahi, ka noho au ki reira mo te ruatau. Te tau o muri mai, ka noho ko au te head prefect o tipene, te kāpene o te tīma futupolo. Koia te tīma futupolo te tahi o ngā tīma toa te kuro o tipene I Aotearoa. Ko au te tahi o ngā
kaiarahi o te concert party I e rāwa. I te wā iau I te kuru o ngata he Marae Club, the tīpene he concert party, ina e nei e kapahaka, matatini e la ahotanga katoa. Nā, kia huri ki tētahi o tino mahi whakangahau me kia ha atu I te whutupōro. Nā, ko moio au ko tīmo Ngāti Pro tō tino tīma, ko ki mai koe tomoto tūranga whutupōro. I tākaro koe mō Ngāti Pro? I tākaro au mō ngā juniors. Under 18s, e rā ahotanga. Engari, tika tonu ko Ngāti Pro taku tīma, engari ko taku tīma tuatahi ko hikurangi. Ko hikurangi, ko Ngāti Pro East Coast, a tai atu ki ngā ōpango. Engari, aku mahara pūmau I roto I taku ngākau, te wā iau e prei whutupōro ana mo te tīma tuatahi o tīpene. Me te kēmu kei roto I taku hinengalo, I haere mātou ki roto o Pukehau, ki roto o Ngāti Kahungunu, ki te tākaro ia te aute. Ko te taua kēmu kei roto I te taku hinengalo I te ene wā me te mea nei, ko tai nehi nei te kēmu. I Wikitoria ia mātou I roto o te aute, rua te kaumā ono ki te kaumā rua. Engari, ko ngā mahara kei roto I au, I taua taima, e prei ana mātou ia te aute, me te hahi mihingare, me Hawke's Bay, katoa, koina te Ireira, maru ana te papa tākaro I te tangata, and ko mātou I heke mai Bombay ki reira Aotearoa Wikitoria. Pehea mō maharatanga mō te tīmo o Ngāti Pro. Ara, me te rāpea me hoki atu ki ngā tau I Wikitoria rātau, I tino whakakotahi ai te iwi, ne? Ai, koera te tahi āhuatanga e hoki aku mahara I te tīma, I te taima I taua I te ingo Ngāti Pro ki runga o te tīma. Me mihi au ki Sid Clark, me taku hoa rangatira amo. I taua wā, ka karamai a Sid Clark ki te tono mai mo tahi piuta hei āwhina I te Ngāti Pro East Coast. Ka mea te taku hoa ki aia. Kei te pai, ka ngāwari koe te mana hautu o te runanga I taua wā. Ka mea te ki tana pāpā ki a Sid. Ka paina te ingo Ngāti Pro ki runga te tīma, kei kone ngā piuta. Ka paina te ingo o Ngāti Pro ki runga te tīma, Ngāti Pro East Coast. Me te mea nei, mai I taua wā, ki tēnei wā, koe ranake te uniona I roto o Aotearoa, kei te mau I te ingoa o te iwi. I taua wā anō, ko Joe Maklachi te kai whakahau I ngā taitama. I Wikitoria, Ngāti Pro East Coast I taua wā, and then ka haere tunu ka piki tō te wāriu o te kem. Ko tō tuakana te kāpene, ko Wirihana. Nā reira, koina pē ngā the golden age o tōku reanga o te whutupōro roto Ngāti Pro East Coast. Ko Auntie Ngoi I toia mai au I tōna taha ki roto I ngā kaupapa te matatini. Hei pūnoa au ki roto o te taitokerau. Kāre tētahi o ngā chāchi I tae mai ki te hui. Nā reira ka karanga te taku kōka. Hea, rara mai ki kone. Me noho koe ki kone. Ka meta. Hea, ka ki mai o kanoa ko koe tētahi o ngā kai whakawā o te haka ko
ko te whakai whakawā o te haka kāri tai atu. Nā reira kanoho au I te taha I te rā reanga. Ko ia, ko Timoti Karetu, ko Hohua tū te ngaihe, ko te korau ara o te arawa Hamuera Mitchell. Ko te rā reanga I te kaiwhakawā, ngā kaiwhakawā o tauawa. Koena ku mahi I roto I te āhuatanga o te matatini I te rā wā. Tau mai ki tēnei wā. Ko noho ko au te tiamana o te matatini. I runga neke atu I te kauma rima tau. Awau I roto I tēnei tūranga. Te hāpai, te whakaoreore, I te āhuatanga o te kapahaka. Ki roto I o tātou Marae, I o tātou rohe, ki Aotearoa whānui, taura watu ki te ao whānui. Ko te mea nui I roto I ao, kia whakarongo ki te hā o te iwi. Kia whakarongo ki te hā o te whenua o te taiao. Hei reira, ka mōhio e anga pēhe anau I roto I ngā āhuatanga. Mō tātou hapu, mō tātou whānau, o tira o te iwi nui tonu. Se koro pākai au I tēnei wā. I want Aotearoa to be a country where te tiriti o Waitangi is recognised, respected as the founding document of this country. Kia mau tātou ki te tiriti. Te tiriti o Waitangi, hei o ranga Māori pupungia kia piri, tātou katoa. Kei te mau tonu I era āhuatanga mai I te titonga, mai I o tātou mātua, I o tātou tīpuna. Wharau pirangi kia ketu kete, kia rawe kete te tiriti o Waitangi. Kia noho tunu te tiriti o Waitangi I runga I te mana, I hainatia o tātou tīpuna. E kawenata. He noho he taonga tapu tērā. Koena a mua mo tēnei whenua o Aotearoa. Hea te mea nui ki a koe, kia whakahokia mai tō korowaitanga, tō whakawahinga, me ki te wākainga. Tuatahi e mihi ana ki te kāwana tianara, mo te whakae mai kia kawea tēnei whakawahinga ki te pūtake o Hikurangi, ki ngā pāpāringa o te awa waiapu, ki roto I te mātotoru o Ngāti Porou, I runga I te papatipu o Ruatorea. Koe nei te iwi nā reira I poipoi I au, nā reira I āwhina, I tautoko I au, I roto I ngā tūranga e kawea nei, I kawea nei, I roto I te mātotoru o Ngāti Porou, te mātotoru o te tairāwhiti, o tira te mātotoru o te ao Māori, Aotearoa whānui. He nui ngā tāngata e hiahi ana te hala mai ki te tautoko I au, ko taku whānau e hari te mea he ruarua ngā tāngata, e whānau kaita. Kia whai wāhi rātau, me aku tamariki mokopuna. Aku I rā mutu, I roto I tēnei āhuatanga. Nā reira, koena tā te hau o te ngākau. Kia tae mai, kia kite ai I te rā āhuatanga. Ka mihi anō au ki tuku hoa rangatira me aku tamariki mokopuna. Me koe no te mea I roto I tēnei āhuatanga, e mau nei I ngā kaupapa a te iwi. Ko rātou te papa
i rā āhuatanga hoi anō, ka tautoko rātau iau, kei te tautoko tonu rātau iau, hoi anō, ko te whainga kei roto i te hine ngalo i tēnei wā, kia whai taimau te tiaki ako mokopuna, te whakapakari ia mātau i roto i o mātau hapu o te kāinga, i o mātau marae. E rā āhuatanga, kei te kite atau i tōhau reanga, e tipu ana i roto i ngā kaupapa o te wā, kei te pai ki au taku kite, taku rongo, i te reanga me ki tamariki, e mahi ana i ngā mahi i nāene. Hoi anō mutu tau tāku te tautoko. Te āhuru, i a rātau. E te tā, e anko, tēnā rau atu koe mō o kōrero katoa, me te whakawātea mai i a koe kia kōrero kia mātou o marae i te rānei. Kia ora. Kia ora. He taonga te whakarongo ki e rā kōrero me te mōhio iho, ka rere e rā kōrero a tā herewini roto i te tomo au o te wā kei mui i a tātou. Me mihi tonu au kia koe, Irena, tēnā rā koe, i o mahi nui, ara kia rongo ai te motu i ngā whakaaro o tā herewini nōna ka whakawhiwhia nei ki te tohu tā. Matariki, let's talk about Matariki. It's important to understand how the maramataka Māori or the Māori calendar works to know exactly when Matariki rises and signifies the beginning of the new year, because it's based on a lunar stellar calendar that changes year by year. However, in a general sense, it usually occurs around the months of June or July. It's called, or based on what's called a heliacal rise. This is when a star or planet is seen on the eastern horizon just before the rising of the sun. In Aotearoa, Matariki disappears. It disappears at the beginning of winter because of its close proximity to the sun, and then Matariki returns and becomes visible again in midwinter. This heliacal rise of Matariki in midwinter indicates the arrival of the new year here in Aotearoa. Now, as communities around the country gather to celebrate Matariki, what whānau are going to eat is a source of much discussion and planning. Wena Harawira was in Ruatahuna to check out how one iwi trust is pulling together hampers of kai inspired by the stars. Matariki heri kai. Koia nei te kaupapa. Hei whakanui i te putanga a Matariki i tēnei tau. Hei whakakotahi tāngata hoki. Nau mai Matariki heri kai, haumi e hui e, tai ki e. Kei te hāpai te kaupapa i te tohunga kōkōrangi, ia rangi mātāmua me ona hoa. Kei te puari. We on the board. E noho ana a rangi ki te puari o te tarahiti o te tuawhenua i Ruatahuna. Kei te mānawa tia a Matariki e te tarahiti, mana tokanga kai. Ma te tāko hātu i te torurau 50 tāra, neke atu, e whiwhi ai te tangata, ki nā kai e hāngai ana, ki nā whetū heri kai mai a Matariki. Arā ko tipua nuku, te whetū o nā kai e tipu ana ki te nuku o te whenua. Ko tipua rangi, te whetū mo nā kai ka hu mai i te rangi, manu mai, hua rākau mai. Ko wai tī, te whetū mo nā kai wai Māori. Me wai tā, te whetū o nā kai wai tai. Ko te miere a manawa te tino kīnaki i nā tokanga kai. Kua purua ki te rare kōpē, te purini, te tārau, te wairanu, me nā paunamu hua rākau. How delicious, don't you think? I feel you can just be really creative with honey. You can pretty much put it in anything. It sort of gave it another flavour and taste altogether. You know, because we've got it and it's readily accessible, we might as well experiment and try it. The feedback was, you know, haven't had this since I was a kid, or loved to see my father eating these food. And some real highlights for people are the tuna, the steamed pudding that's done with raisins and honey, the stuffing, because
you can't buy these kinds of goods, you know, at a supermarket. Tau hoko hoko ai rātou I te miere me te puaka puihi mō nā kai a iwi kē. Ko te whakara ke anō I te tikana o te kai haukai, te whai I nāianei. It's an extension of the trading idea to actually a celebration of foods that have traditional significance, you know, for our tribes that which we want to cultivate, you know, particular relationships, and knighthood is one that we've started talking to. O tira he mea nui te mahi moni kia te tua whenua. E haere ana nā moni hua o te hokonga I nā tokanga kai me te miere ki tētahi tahua hai utu I nā mahi pā o mōmō I nā whenua a te tarahiti. Te wawata kia tae ki tērā taumata te ki pēr, he miriona a neke atu, ko ia te pai. Tēnei wāna ai te mahi haere tonu I tērā pāina a Aotearoa. He wānanga hei pupuri I nā mātauranga e pāna ki te nahere tētahi tauira o nā mahi ka utua e te tahua. Mā wēnei mōhiotanga e ārahi I nā mahi whā o mōmo, pērā I te whakaraura I te kereru. The fostering of our kereru is one of the programs that we would want to implement. That could involve some pest control, which is very expensive. You know, you've got to do this on an ongoing basis for it to work at all. So we thought rather than trying to do something in the forest now, we build the fund for the nahere. And then we've got something that we can depend on year in, year out to support us to do something to restore our forests into the future. Tērā pēr he wawata tēnei ka whakatinana hia a tōna wā e te whetū o hiwa I te rangi. Te momona hoki o ngā kereru rāne, he tohu o te ora, he tohu o te ora. E mihi ana ki a koe, te tau tohito e wena me te mohi o iho, e hoama, e whakatata atu ana tātou ki te rā hararei mō Matariki a tēnei paraere e kainamu mai nei. Nā reira, e te iwi e hoa mā mānawatia a Matariki, kei wareware hoki ki tōna kaupapa I tēnei tau, arā ko Matariki Heri kai. That's Marae for this week. The full interview with Sir Selwyn will be online later this week. In the meantime, all our other stories are available on all our social media platforms. E mihi ana kia koutou katoa I mā takitaki mai nei I tēnei ata ngā manakitanga o te wā kia koutou katoa. Hei tērā wiki, tēnā tātou katoa. Ko te reo, te take.